Dragi moji, dobro večer u još jednome videu. Evo, završena je još jedna utakmica Hajduka. Hajduk je na kraju stvarno uz jednu nevjerovatnu utakmicu, jedna još epska bitka na Poljudu, jadranski derbi, završio je bez pobjednika. Na kraju 2:2. Što zapravo reći nakon što zabijete u zadnjim minutama, u zadnjim sekundama zabijete pogodak za to izjednačenje. Nema se tu šta više reći osim toga da Hajduk je stvarno između ostaloga, ja bih rekao, zaslužio tu bod. Ako pogledamo dva poluvremena, onda Hajduk je po meni kudikamo bio bolji u prvom poluvremenu, gdje su jednostavno pritiskali, pokušavali na jedan određeni način stvoriti taj višak i zabiti taj pogodak. To se i dogodilo zapravo za izjednačenje kada je Rokas Pukšta zabio za 1:1 i tu je zapravo se očekivalo da će u drugom poluvremenu Hajduk još ići jače prema naprijed, da će se Rijeka na neki način uspjeti nadigrati, ali evo, Rijeka je uspjela zabiti taj drugi pogodak. Kada bi se vratili za taj prvi pogodak, ja bih rekao zapravo da obrana je dosta dobro funkcionirala upravo do tog pogotka. Taj pogodak je poremetio obranu, taj pogodak je na neki način i zapravo i poremetio Hajduk, jer Hajduk do tada je po meni isključivo bio vidljiv na terenu. Što se Rijeke tiče, možemo tu u prvome dijelu izdvojiti da su oni zabili taj pogodak, ali osim toga oni po meni nisu nešto spektakularno prikazali u tom prvom poluvremenu. Uspjeli su složiti jednu finu kombinaciju gdje na kraju obrana nije popratila do kraja to sve i zabili su zapravo pogodak. Ivušić je imao tu loptu na ruci i ona se nekako odbila od ruke, koljena i završila je u mreži. Tako da smo već bili tu u rezultatskom manjku, ali jednostavno mi nismo padali u tome trenutku. Mi smo uspjeli nastaviti dalje, boriti se i to je zapravo se nagradilo od silnih ubačaja koje je Šego imao i u prvom poluvremenu i u drugom poluvremenu i sveukupno na cijeloj utakmici. Zapravo jedna je završila unutra preko Rokasa Pukštasa. Rokas Pukštas zabio je i taj drugi pogodak pri kraju utakmice. Šego je asistirao za prvi, Durdov je asistirao za drugi. Mislim, Rokas Pukštas 2 pogotka, što o njemu reći? Nemamo tu o njemu šta pretjerano govoriti. Ono što sam prošle sezone govorio pod Gatuzom, zašto je tako na neki način odbačen bio, nije bilo nikako jasno. Ovdje se vidi zapravo da on može doprinijeti puno našoj momčadi i on je s ova 2 pogotka i pokazao svoju kvalitetu, ali isto tako možemo i vidjeti da je on i ranije bio isto dobar, pogotovo na početku sezone. Tako da po meni apsolutno bi Rokas Pukštas trebao svaku utakmicu startati. To je počeo i Gonzalo Garcia da vidi njegovu moć zapravo koju on ima. On je jedan pogodak uspio se taj pronaći u 16-tercu, postaviti nogu drugu, iskrao se i zabio glavom pogodak sa nekih 2,5 metra i to je zapravo bio neki konačan rezultat. Što se tiče protivnika, već sam bio nekako naglasio, Rijeka je došla od jednog teškog poraza iz konferencijske, odnosno iz Europa lige. Bili su u play-offu gdje su izgubili 5:0 u Grčkoj protiv PAOK-a. Po meni nekako kad su već primili drugi, treći pogodak, kao, ne govorim za tu utakmicu, kao da su se nekako pomirili sa svojom sudbinom da će zapravo ispasti. Rijeka tada nije nekako djelovala snažno ili da bi mogla preokrenuti utakmicu. Po meni nekako su se igrači više orijentirali možda u glavama na tu utakmicu protiv Hajduka. Moram priznati da me Rijeka nije baš nešto specijalno oduševila, ali 2 pogotka su uspjeli zabiti. Ponajprije moramo priznati da je to bilo zbog nekih grešaka naših, nego što su oni zapravo uspjeli kreirati ne znam ni ja kakve akcije, ali da su bili puno dominantniji od nas. To ne bih nikako rekao, ali opet kažem, to je neka moje mišljenje. Rijeka je pokazala da je momčad, to je nećemo oduzeti. Rijeka je pokazala da ima gardi karakter. Oni su došli svakako pobijediti u ovoj utakmici, ostavilo je traga
njima ta utakmica koja je bila u Grčkoj i možda da nisu imali tu utakmicu, možda bi gledali neku jaču Rijeku, ali evo uspjeli su zapravo bod nekako izvući s Poljuda. Kada pogledamo sveukupni dojam Hajduka, moram priznati da mi je ovo nešto što mi se sviđa. Vidi se tu nekako taj Garcin rukopis, to mi govorimo čitavo vrijeme, da je najbitnije da se vidi taj trenerov rukopis. Ako bi pogledali prvih 5 utakmica što je zapravo Hajduk imao prošle sezone pod Gennarom Gattusom i sada 5 utakmica pod Gonzalom Garcijom, isključivo govorim za domaće prvenstvo, onda se vidi tu jedna evidentna razlika. Hajduk je krenuo ovu sezonu sa 4 pobjede i 1 remijem od Rijeke. Rijeka, bez obzira što je u nekome sada momentumu da i nisu prošlu utakmicu mogli pobijediti, da su izgubili, pa taj kiks koji im se zapravo desio protiv Pauka, taj težak jedan poraz koji je bio, opet se vide da oni mogu i da će oni biti jedan ozbiljan konkurent zapravo u nadolazećoj sezoni. Koliko će oni moći pratiti te utakmice koje će imati preko tjedna u odnosu i sa domaćim prvenstvom, to ćemo zapravo vidjeti. Moguće da će Rijeka posustati i tu je zapravo naša prilika. Ja sam i danas iskreno očekivao da bi mogla tu biti naša prilika jer su iscrpljeni i to, ali ovo što sam bio zapravo govorio, ovo sve dokazuje da zapravo se vidi taj rad. Dominacija je bila tu naročito u prvom poluvremenu, u drugom poluvremenu je to bilo malo manje uspjela. Taj drugi pogodak je poremetio Hajduk i oni su jednostavno pokušavali prenijeti tu loptu, ni Bamba više nije bio toliko ubitačan prema naprijed, da je sada mogao lakoćom, ko što je on u ranijim utakmicama pokazivao, da može se riješiti igrača, tako da izgubili smo tu nekako agresivnost. Ulaskom određenih igrača ta se agresivnost i vratila. Moram istaknuti jednog igrača, malo me više razočarao u pitanju Filip Krovinović. Očekivao sam iskreno više od njega. Nekako nije mi bio prema golu orijentiran, sve nekako leđima bio orijentiran, do te neke sigurnosne lopte on davao, čisto da ne bi ni povukao prema naprijed. Iskreno sam malo više od njega očekivao i mislim da on je zapravo dosta falio u ovoj utakmici. Nažalost, eto, i rano je bio zamijenjen, ušao je Sigur umjesto njega. Ostalo istaknuti, dobro je sve po meni bilo. Ne možemo biti razočarani, stvarno ono što je sve Hajduk pokazivao na način koji je pokazivao, moram biti zadovoljan. Ne mogu ja sada tu izdvojiti da neki igrač se pretjerano iskočio. Obranu, na primjer, kada pogledamo, obrana, tko je mogao na početku sezone očekivati da će zapravo Rači i Mlačić startati? Nitko. Ali oni su jako dobro iznijeli svoj posao. Bilo je tu grešaka, ali to je sastavni dio nogometa, pogotovo kada uigravate momčad. Obrana je stup i vidi se da Garcia želi zapravo od obrane i od golmana da se krene prema naprijed, tako da ja ne mogu tu njih kriviti. Rijeka je ipak na okupu, iskusnija je momčad što se zna kako istirati grešku ovoga protivnika i to su jednostavno iskoristili. Sve u svemu Hajduk ne treba biti razočaran, navijači ne trebaju biti razočarani. Ovo je jedna velika partija koju smo mi pružili i samo na ovome mi možemo dalje bildati. Od ovoga što zapravo smo vidjeli mi možemo nadograđivati. Još moramo tu spomenuti da je Pajaziti imao 2-3 stative, tako da i njemu je tu bila neka nesreća. Da je možda, ako gledamo Hajduk ili Rijeka, ko je bio bliže pobjedi, ja bih rekao da je Hajduk, ali Rijeka je iskoristila prilike koje je imala, iskustvo, imaju više iskustva, malo su i više na okupu. Mi smo obranu dosta promijenili, zato govorim, imamo mi igrače koji su i tu kod nas duže, ali oni su jednostavno uspjeli kazniti sve te prilike, odnosno sve te propuste koje je Hajdukova obrana imala. Evo, ja bih volio čuti vaše mišljenje, što vi mislite o ovoj utakmici, kako ste vi vidjeli ovu utakmicu, je li vam se sviđa ova
igra Hajduka u usporedbi sa prijašnjim godinama, naročito sa prijašnjom sezonom, ja ističem da apsolutno to je ogromna razlika i palac gore za Gonzala Garciju. Evo, ipak volio bih čuti vaše mišljenje. Vi znate, koji me duže pratite, da svakome ću pokušati odgovoriti. Ima vas stvarno puno, ali evo, izdvojit ću još više vremena da mogu vama svima odgovoriti, tako da uđemo u neku konverzaciju. A do sljedećeg videa vidimo se i uživajte.